Brza akcija policije. Razbojnici uhapšeni u Beogradu zbog teških krađa, noću upadali u kuće, nosili šta su stigli pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za suzbijanje imovinskih delikata, uhapsili su BŠ 42 i BS 43 zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili više krivicnih dela teška krada na teritoriji Beograda. Oni se terete da su u nocnim satima, nasilno, pomoću podesnog alata, ulazili u kuće i iz njih odnosili novac, nakit, ručne satove, oružje, kao i ključeve od automobila koje su potom odvozili, saopštio je MUP. Policija je prilikom pretresa stanova osumnjičenih pronašla predmete koji, kako se sumnja, potiču iz izvršenja ovih krivicnih dela, podesni alat, kao i jedno putničko vozilo koje je vraćeno vlasniku. Osumnjičenima je odredeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivicnu prijavu, biti privedeni Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu. Za najnovije vesti iz zemlje i sveta kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.